Salele kodwa buthongo dololo kusicelo lo bekacabanga seswakhe namake wakhe nekuthi njengoba sekaphendvukela iphara kutogcina ngani. Wamangala sekuphuma tinyembeti. Bavuka bachubeka ngekuphanza baya kuyotsenga kudla bahlala la kusebentela Sicelo khona. Kusenjalo kwavela lomunye mjida wathi ucela kudla sewuna 2 days angadli. Bayamthathela konke lanabo. Kusenjalo kwavela imoto Sicelo wasukuma wayincetsa kupaka. Yapaka eceleni nalabadlela khona. Thimena lokhu athethisa lo mfana locela kudla amtshela ukuthi akudokolela igayo lebona ukuthi akanakudla. Kodwa Sicelo amnike kwakhe kudla. Athi Thimena, uyibhari wena Sicelo, futhi nje ngeke usadla nix namuhla. Ngeke sisebentele labanye thina. Adedele imbama lenkulu kuSicelo. Akhuhle speech athi ayikho yinhle lento lentwa ngithimena. Athi abahambe batobuya ngetikhathi. Lo mjida wekudla uthe makabona bamsakata ngempama Sicelo wavela wagijima wabaleka. Kwenteka konke lokhu lo bhuti wemoto bekangakahambi ngoba bekasecingweni. Uyibonile yonke lento leyentekako. Ehle aye kuSicelo lo bekatibambe emhlathi libawusakate ngempama. Nibangani bafana nalabangani bakho ngoba ngibona nidla nonke futhi ungubani wena? Kubuta lo bhuti. NginguSicelo. Bangishayela ukuthi ngiphe lomunye umfana kudla ngoba uthe kathi alambile. Bamthathele yonke invo yakhe kusho Sicelo. Amangale lo bhuti ukuthi ushayelwa musa la wendile Sicelo. Unesikhathi lesingakanani uhlala la futhi ugcine nini nekugeza? Kubuta lo bhuti. Amtshele Sicelo ukuthi sewunetinyanga letine ahlala kulendzawo. Akade nokuthi ugcine nini ukugeza. Amtshele Sicelo sizathu lesibange aze agcinele kulendzawo acedze kusho njalo sekakhala. Amfutfute lo bhuti akhiphe lucingo ambude ukuthi uyayathi inombolo yamake wakhe na. Wavuma ngekujabula wamnika washaya inombolo. Hello, ngikhuluma nabani ngoba angiyati le namba. Kuphendvula Mamsonto aphendvula lucingo lwakhe. Kuvakale kuphefemula kabuhlungu kulandzelwe kukhala ecingweni. Amangala Mamsonto ukuthi kwentekani. Abude ukuthi ngubani losecingweni. Ngimi make nguSicelo asho ngelivi lelikhalako. Adzabuke ngokukhala Mamsonto. Sicelo mfana wami, uyaphila, uhlalaphi, uyadla kodwa, ulalaphi, buye ekhaya mntwanami, asho ngekukhala Mamsonto. Athi Sicelo ukahle kodwa ngeke abuye nyaka. Kona utawubuya njengoba wathembisa, asho akhale Sicelo. Ngiyakucela mfana wami, angikhoni kuphila kahle, ngicela ubuye ekhaya. Ungakhohlwa futhi nadifundiso tami neteyise mfana wami. Ngeke makwami, ngiyakuthandza kakhulu. Wabuta ukuthi uhlala kuphi nendzawo kepha bese kaluvalile lucingo Sicelo. Wanika lo bhuti ifoni yakhe wathi makahamba lo bhuti Sicelo wakhumbula ukuthi kodwa musa leli cembu lelamthatha bathi laseJozi. Wacela ukuthi amfonise lokugcina. Wamoyitela lo bhuti wathi akakhululeke angasabi. Wadonsa lucingo kodwa langangeni ngaleso sikhathi. Wadumala Sicelo. Lo bhuti wamupha imali wathi akathenge kudla. Wabonga ngemusa lanawo. Mamsonto wabita bakamdluli ngenhlanhla bafika naJuli bekakhona. Wabuta Juli ukuthi kwende njani. Mahlobo umshayile yini futhi. Wakhipha lucingo wathi ukhathele ngomahlobo. Ushayela amaphoyisa yini. Wena awungiva kahle kahle. Kungani ungalinzi kuva ukuthi ngibitelweni. Wena uyasuka ungigibela enhloko. Kukhona lokutakutfusa wena Juluka, usho Mahlobo. Akhude Sibongile. Babinze laba lababili. Ayithathe indzawo Mamsonto. Sicelo ufonile namuhla washo ukuthi uyaphila ukahle nalapho akhona khona. Nginibitela kunatisa lokho, asho njalo Mamsonto. Ajabule Juli kuva tindzaba letimnanzi ngalendlela. Nabo anti wakhe nabo bakhombise ukutfokota lokukhulu. Siyabonga bomdluli, chubekani nimvekele lo mfana aze abuye ekhaya. Niphindze nicoshe lembungulu leyabanga ukuthi ahambe. Kufuna ihambe kulomuthi. Kusho Juluka abuka Mahlobo. Avele ancaphe kabuhlungu Mahlobo kodwa athule angaphendvuli. Manje uthi ukuphi lo mfana Sonto?
kubuta Sibongile. Asho uMam'Sonto ukuthi uthe asabuta lokho kodwa bese kalubeke phansi lucingo. Judy athathe lucingo lwamake wakhe atfungathe le nombolo ayishayele ngenhlanhla ingene kodwa ingaphendvuli. Athi Juluka, "Phindza mntwanami, kungenteka hayi kambe nithi yini?" "Ya, madata." Bahleke bonke endlini. Athi Judy, "Inetwork baba." Ayiphindze ingene kuloku iphendvula. "Hello, unjani?" ngale kwelicingo. "Yebo, ukhuluma na Judy. Bengicela ukukhuluma naSicelo, uke wafona ngale nombolo earlier on." Kepha wathi akamati Sicelo futhi naye lo Judy akamati, wavala lucingo lobhuti. Kwaba buhlungu kuMam'Sonto ngoba bekabona litfuba lekwati ukuthi umfana wakhe ukuphi. Kumbi impela. Kungenxa yemuntu lesingadi ukuthi ubuyaphi, ubuya kuliphi live, kumbe ude akhukhulwa indambi, kumbe uwezulwini, kube khona lokubi lokwehlela mfana wami, utangibona kahle wena Mahlobo, kusho Juluka. "Uyangifunisa wena Juluka ne, ungangilingi Ndvodza-Mphini," kusho Mahlobo amkhomba ngeligala. Wathi Judy, "Kungenteka le nombolo akusiyo ngoba lo muntu uvakala akhuluma siZulu." Tibe tinkulu tinhloko kusenjalo lukhale lucingo lwaMam'Sonto. Aluphendvuli, kepha acakeke ngoba lungale kwelicingo liphimbo lakhe alisafani. "Kunemuntu longishayele kungasikudzala abuta ngaSicelo." Athi makeva lowo Mam'Sonto afake ku-loudspeaker basondzele bonke. "Yebo, bekunguJudy loye. Ingabe unaye lapho mntwana wami na? Siyacela bhuti, usho ukuthi ufunani. Noma singenalutho singenta licebo, siyacela ungamhlukubeli." "Oh Nkosi yami," atikhalela Mam'Sonto. "Khululeka mani, ngelishwa akekho lakini. Ngikhumbula kunemfana lengihlangane naye. Ugada aphindze ancedise kumoto kupaka. Nguye longincedzile wacela ukuthi ngimfonise. Yebo, uthe nguSicelo ligama," kusho longale kwefoni. Bacale kukhululeka, babute ukuthi usho liphi lidolobha futhi uhlalaphi. Athi eJozi, uhlala eTitaladini. Wathembisa ukuthi angambona futhi utabatshela. Wavalelisa loyamlisa. Bamangala bonke. "Yo, welele, ungathi nami ngingakwati naseJozi, ngigcina ngokubona kumabonakude. Ufike njani loya mfana manje?" Asho Juluka ngokukhathazeka. Athi Mahlobo, "Sicalo lesisha lesi, abahlale ethembeni lekuthi lo mlisi utobuya kuwo netindzaba letimnandzi." Wathi anti lomkhulu, "Kube boyindvodza leqotho, ngabe asikho la." Bavalelisa bakaMdluli bahamba bathi lo mlisa mangafona ababatshele. "Shesha babe, utoze ufike late emsebentini," kusho Makezwane abona sikhatsi sihamba solo indvodza yakhe ayicethi. Ungena ebusuku namhla Zwane emsebentini. Avele Zwane nesikhwama sakhe. "Babe, lamalanga ubukeka uphansi. Moya wakho uphansi yini myeni wami? Ngimi inkosikazi yakho. Uyati ngingumngani lakuwe futhi," kubuta Makezwane. Kepha athi akukho lutho, mane nje tintfo temsebenti nemacala labatama kuwasombulula bawasonge ngoba mphathi ubahleli entsanyeni. Wathi Makezwane malanga akhe ayavuma ukuthi bangaphindze bazame kulamisa zethu ngoba kadze bazama kodwa lutho. Kufana nekuthela manti emhlane welidada. Indvodzakati yabo seyikhulile vele yona njengoba beseyineminyaka le-16. Abuke sikhatsi Zwane amoyitele, ambambe ngesandla, baconze egumbini labo. Bacedze batilungise, athi uyaphuma Zwane ahlangane nendvodzakati yakhe leligugu kuyo zethu, amgona amcabuze sihlathi aphume ahamba. "Ma, bekumayelana nani lokwa? Ujabuleleni baba?" "Nawe uyamamatheka," kusho Zethu ngekumangala. Athi lutho, kani akumelanga bajabule bona na? Judy bekumuntu longanacebo manje ngoba tintfo time ngalendlela. Akanachinga lekuthi utawuchubeka njani. Ambude anti lomkhulu ukuthi utimisele ngekontanjani ngoba yise yomntwana uyala. Athi Judy akade naye. "Wow, awathi Judy, yadwana usilima, utamondla ngani lo mntwana?"
ngoba kwamake wakho akasibendi. Kumbe uthembe Sibongile kuta anti lomkhulu. Athi Judy utawubeleka ayobhalisa igrant. Athi anti ucabanga ukuthi le madlana yaRamaphosa ingondla umntwana? Asuke aye egumbini lakhe ashayele Zwane amtshele ukuthi ufuna imali yokuya emtholampilo sikhathi sokuthi acale kukala sesifikile. Athi uyala Zwane ngala uyathetha Judy amthembise kumhlambalala. Uyathi lendvo yakho utatisola ngalelinye lemalanga. Okay, kulungile ngitakupha 300 ngiyo lenginayo. Kusho Zwane. Kungakapheli isikhathi lesingakanani wangena umlayeto wemali. Wavuka ngakusasa waconza eplaza wayokhipha leyo mali wathi asahamba wahlangana naZethu. Wabuta Zethu ukuthi abakeva lutho ngasicelo na. Wamtshela Judy ukuthi ukile wafona ngefoni yalomunye umuntu wabatisa ukuthi uyaphila. Futhi bakhuluma nje kuseJozi ulala phansi kwemabhuloho. Bakhombisa ukukhathatheka bobabili. Zethu bekamkhonzile sicelo ngenxa yemusa nekukhalipha bekanabo. Manje awusho wakabani lo mfalo lonawo? Uyabona nyalo soyaphapha. Awungenzayo kuloko wena futhi umncane kabi kwathi intindvo leti nje. Uyajola nje kona nokujola wentombuta intindvo lefana leto. Akwade Judy ahambe. Bacoca so Zwane ubuke bona ngoba naku uqedza kuphuma emsebentini. Athi makafika emtholampilo Judy bambude ukuthi kungani angakethi kudzala. Atota nyalo sekanetinyanga letiningi so. Kodwa bamnaka. Zethu afike endlini. Babe wakhe ambude ukuthi ngubani lo bekame naye eplaza futhi bebacoca ngani. Amtshele nokuthi bekabuta ngemfana wakubo lonyamalele. Wabuta Zwane ukuthi nguloko kuphela. Come on Dad. Why is that your concern? Yeah, that's all. Why worrying about this? No, my girl. Phela that's one of the cases on our desk. So yeah, I guess I can use that information uyayibona leyo nto. Akhokhe moya Zwane athi kuZethu. Ungajwayeli ukukhuluma naleya ntombatana akafuni imfundzise mkhuba lo muntu. Mahlobo indzaba yokudzelelwa nguJuluka bese imnyanyisa imkwatisa nje kakhulu. Wathi utamfundzisa sifundo. Watsinza abangani bakhe lababili wabatshela ukuthi kunemuntu ladzinga ukucondziswa tigwegwe ngathi uyaphambuka nje endleleni. Akhiphe lucingwa abakhombe ukuthi nayi lendvodza. Hayi ke bavume ukuthi batamdingela. Wevakala lomnye wabo athi ungcono baqale namuhla kusihlwa. Nembala bavumelana. Wathi ngetikhathi Mahlobo ayobona Mamsonto wahlangana nabo bangani bakhe wathi kungcono abagibelisi utabehlisa mase basonzela ngala la kadlalela ngakhona Juluka. Kusenjalo bambona Juluka athi hambela. Mahlobo wathi umsebenzi sewulula manje nangu lo muntu. Wathi kodwa utawundlula ayobehlisa ngasengwaxe kuze angasoleli yena. Impela kube njalo bamlinze Mahlobo achubeke nendlela ahambe. Wathi makasonzela bamkhwela etulu bamcata ngendvuku bamkhahlela wabathi uyabuta uSwendeni lutho timphendvulo kukhala kwesibhacu kuphela. Wasitwa kuvela kwemoto leyakhanyisa bacela empunzini bangani baMahlobo. Bamsita labemoto bamisa esibhedlela. Esibhedlela babita amaphoyisa. Ngalokunjalo afika atothatha statement. Wamangala Zwane ngoba lendvodza ngathi uyayadi. Ngalokunjalo Juluka naye umangela makabona lendvodza lemithise emntwana wemnakabo. Wena futhi ufunani la? Kusho Juluka. Bahlengikade bathi akayehlise umoya amaphoyisa atele kutomsita. Wathi Zwane uma anetika takhe batamiyekela bahamba. Wathi Juluka hamba angifuni sito lwakho mina sikhohlakala enzini. Ngekucasuka waphuma Zwane wayohlala emotweni. Mlingani wakhe wasala wachubeka ngokuthatha statement. Juluka wathi usolela Mahlobo kuko konke lokho. Abayeka Mamsonto batamtfola khona. Lathi leli phoyisa kuyingoti kodwa kusolela umuntu unganabo ubufakazi ngoba bekanemkhuzo konyana bamlinza ukuthi bamfake amabhandishi bamuphe nemaphilisi babese bayahamba bafika batithela kuye Mahlobo kaMamsonto. Nayi lenje lengishayise ngebantu ibopheni ngimvulela licala lo Sathane. Athi uyakhuluma Zwane athi Juluka vala mlomo wena ungalingi ulithi vu
yetikhathi letingahambisani bangakhona kumbopha Mahlobo ngoba kungabukeki anelicala. Athi amaphoyisa ayikhulunywe sikhaya lendzaba. Akwate ejuluka kakhulu. Mahlobo amayitele kancane abuke esayidini. Amaphoyisa ahamba. Wathi ejuluka angaba asinzile Mahlobo kuloku kodwa liyeta lakhe. Abute Mamsonto abute Mahlobo ukuthi vele akati lutho na. Athi akati lutho yena. Ahambe ejuluka amuke. Athi impela kude yena lokwatiko macondzana nalendzaba. Sicelo abe nelithemba lokuthi lo yabhudi angahle ambone futhi kodwa cha. Alandzelana amalanga. Laphela liviki. Wachubeka naye ngemsebenzi wakhe. Kwathi asaphenya emigcomeni wahlangana neliphephandzaba lakadzeni ngoba kumuntu lothandza kufundza watifundzela. Asafunza ngale kutemidlalo wahlangana nesihloko lesikhuluma ngematrials layoba eMpumalanga eNkomazi. Wabona Sicelo ukuthi ngiyo lawo Musa waphumelela kuwo. Kusenjalo wavela imoto wasukuma washiya lela phephandzaba wayonaka le moto. Wathi makabuya liphephandzaba gone lihambile. Wakhumbula man watisola. Kube ubuke ligama lale academy kucala. Weva buhlungu ukuthi ukhohlwe njani kubuka lelo gama. Bavela kuSpicho bamtfola adumele babuta ukuthi ukhona lomshayile yini kuze badile naye bona. Wathi cha. Wabatshela ukuthi yini lemdumatile. Lentwana le iyathanza kuphupha wena Spicho. Lentwana ucabanga ukuthi wena ungasadlala iprofessional soccer uhlala la futhi neminyaka yakho iyahamba. Khohlwa nje ngawo konke unake ukuthi wena ulala udleni. Ngako ungadodzakwa la kusho Timen. No Timen, yekela lentwana ibe nemaphupho. Kwamina bengenawo amaphupho angizange ngifise kuphila ngalendlela. Sicelo ntwana, yabona one day uma sewuphumelela ungasikhohlwa ntwana. Mina vela ngiyakufisela lokuhle. Asho amshaya lihlombe Spicho. Wathi Timen, cha badzakiwe bobabili labo. Bayofela la etitaladini taseJozi. Bahambe babuyele ekhoneni lako. Mabafika bakhiphe labakutfolile. Spicho akhiphe nelucingo wathi Sicelo kanzi sebabamba abantu inkunzi na. Bathi bona noma yini lelahlile angakhohlwa ukuthi it's a dog eat dog. It's a jungle. Every man for himself. Luckily yena unabo for backup and protection. He must be glad than judging them. Badla balala. Sicelo wangalala walinza ukuthi bafe before bese uthatha le phone. Wabona ukuthi sebafile before wathatha le phone wavuka ngekutuma wajikela ekhoneni wayivula. Ngenhlanhla yavuleka futhi beyingafoni nepassword. Oh damn it. Weva tibiti ngokubona ina 2%. Wazama ukufonela Musa ngoba kunguwe umuntu longahle abedvutana. Ngenhlanhla ikhale ayiphendvule. Hello Musa ngusicelo le phone itawucima. Ngize kambe le team yakho yini futhi ingakuphi kusho Sicelo. Uthi ngwebani angiva mina kusho Musa. Ngusicelo awuyitocima le phone uyangiva Musa. Musa damn it. Afune nokuyishaya phansi le phone ngoba nawo seyicimile. Emva kwesikhathi lesithe wavela lo yabhudi wajabula kumbona Sicelo. Waguqa wacela ukuthi amfonise futhi uyaxolisa ngekumhlupha. Wafonela Musa. Musa bekasekhaya ngoba tikolo tivaliwe futhi nesizini yabo beyivalile. Babanike emalanga ekuphumula. Wakhetha kuya ekhaya. Wayiva indzaba yokunyamalala kwaSicelo. Wahamba waya kuMamsonto lo wafika wamtshela konke nokuthi Sicelo useJozi. Kusenjalo lwakhala lucingo lwaMusa. Hello Musa ngusicelo. Ngazama ukukufonela lelinye ilanga ebusuku kodwa yacima le phone. Nyalo kunale bangiboleke yona. Mngani mina ngisekhaya sivalile. Wende kahle kufona nginamake wakho la ukhathatheke kakhulu ngawe. Buya ekhaya uyakudzinga Sicelo ngiyakucela mngani wami. Kusho Musa ngekukhathatheka. Wakhala Sicelo wathi no mngani ngeke ngikhone. Impatho yasekhaya beyingekho yinhle njengoba ngakutshela. Kubuhlungu kubona umntalo wakho bamhlukumeta ungekho longakwenda.
Ngitshele ligama le-academy yakho nje kuphela. Ngiyathembisa ngitobuya lelinye lemalanga ngitogucula simo, asho akhala Sicelo. Bekayifake ku-loudspeaker Musa ifoni, wakuva konke lokho Mamsonto. Kuwo konke lo bhuti ulalele, uyeva indlela Sicelo ahlukubeteke ngayo, futhi akusiye umuntu lokumele ahlale emgwaqeni. Waceda wasula inyembeti Sicelo, wathi makagucuka lo bhuti wabe sekeme emva kwakhe. Wenda ngathi uyamoyitela, wathi uyabonga, wamnika le foni. Kodwa wagoca tandla lo bhuti, wangayithathi. Wamangala Sicelo ukuthi kwente njani. Waxolisa ukuthi ucede airtime yakhe futhi ngeke asaphindze amhluphe, ucela amdedele ahambe. Wathi lo bhuti kwentekani kahle kahle ngaye. Wathi Sicelo kude lokunye ngaphandle kwaloko wamtshela kona ekuqaleni. Ubuvile ubuhlungu lo bhuti ngaSicelo, wathi kuye akakhululeke. Wathi kungaba njani bahambe bayodla bobabili. Wamangala Sicelo, watibuka, waticala phansi, wogcina enhloko, watibona ukuthi akafanele kuyodla naloya mlisa angcole ngaleya ndlela. Kepha wagcizelela lo mlisa. Bahamba, wafika wathenga kudla, badla nje. Uthukile Sicelo, akathi ukuthi uhloseni lo muntu ngaye ngoba kude la kushilo nje nalokukodwa. Baceda kudla bahamba baconza emall. Wamthengela timpahla, wajabula Sicelo, waphindza wakhumbula ukuthi solo lo muntu akasho lutho ngaphandle kokucoca tintfo nje. Babuyela emuva, wathi lo mlisa kuSicelo ligama lakhe Ngikhulekani. Wathi abahambe ayobona lahlala khona, utamletha ngetikhathi. Wacala ngokwala Sicelo ngoba uthukile, acabanga ukuthi kungenteka ufuna kumthengisisa tidzakamiva kumbe ufuna kumbulala akhendle ngaye. Kodwa Khulekani waqinisekisa ukuthi angasabi, kude lokubi, futhi makunjalo angafonela noma ngubani ukuthi uma kwenteka lokubi bade ukuthi nguye. Sicelo wathi akanafoni, utofona ngani. Wahleka Khulekani, wathi lo mngani wakho umfonele ngani. Watibamba mlomo Sicelo, wakhumbula ukuthi le foni ugcine angakayithathi kuye. Ngekuva lokho waqala kuba nelithemba lelincane. Bahamba bayofika endlini yaKhulekani. Wabamba mlomo Sicelo, wamangala, wakhuta kubona indlu lengaka lenhle futhi. Bangena phakathi. Honey, I'm home. Butobona ukuthi nginabani, kumemeta Khulekani. Sicelo akakuva konke lokho ngoba usagucuka nendlu. Wavela umfati waKhulekani, umfati lomuhle nje, kukhombisa ukuthi baphila kahle, badla